baby. What he? Achimachasi. Kwa! Or day in court. And when you say, Obafo, man is one man for. Ma. Yo, ma. Oba mi show you swami or Bible correct be focus you snap. There na ope. Bapa. Pacho Bible. Breki. Kwanya sorry. Just see. You Zion Babia. Sorry, Nash. Mo Pedakosro. Bodin. Me akosia fuwa. Me kra me Bible. Me kra me Bible. Sasema me beke. Sasema me beke. No kre trodo. No kre trodo. Me nitro. Me nitro. CS nyame boame. CS nyame boame. Order. Fowa. Asembe na ade abeda wo maame a. Ase ato emiriku hasa. Mami pacho. Me ko sofu bi wa achim achiasi. Yi abemu 2023 November last year mpachai yo ti me ko ye afimu eni mpachai emma ti me ko ye no na o ka kire me say obi atu anamon e de atia me e de na ade ko ho me ko no na mitine na ye me ya ti paye keke mpachai ampe paracetamol o ko sofo e mo de mu ka say nti bibisa ni say anamon be na obi atu atia me ande wanka na makro na o cheche me ama say me nkonkotomra tuto de meto enkuko mienu fita ba akokoko ba ako osofo shinap kasapreko besin engo ni nemane maame maane so na say ingredient no fere ho besin engo na 20 pesos 21 20 pesos makoma ko 21 me pa chan osofo no me pa chan waje besin me pa chan me pa chan ena waje akoko me pa chan ena shinap me pa chan ena kasapreko me pa chan ka say ena decor insu ti ediko nsum na oya mpachota me ko nsum ni 8:30 enwumre me pachan titi roma fa kokodu fa mayo yo ti oya mamre ni ma mi wie no ho no mokoye den amamre ni chire mu kakra me pacha ho no obis o ma me ka de eye me okay na otwitwa enkoko no egu nsuo no me pachan yo ti ye ba no na osuso me mu na me ka chense o obi ya mamre nsuo kwan ne so amoba no me pachan oso wo he no so me pachan na uti kura se bi nsukura ni aka de otu atua we aka de wotem ene de wonimu emema de mo so de we to obey atu atua we de wotem ene wo so mu ene ese ya no de nko obe kunye de atufo matiti aye na abrampa ni tu aka de wotem asa so mu esika seso anana wo so na wafom me pachan nka we de nka de adea etinu osusum me pachan na na tomagu ase me pacho debi wa hwetum patanso yanko ena moba no mpacha na me ka kire ni so obi ya koya mamra ma misisia na o yesa na ebe den ayeyi na o si ebe yeyi nti ye be afie ni ma wa sure dance o ka kire me say adechi aye de memre ni fie ho no na me maji edro nti edro ni na odi epasem etu mani me say opeme ena me ka kire bre fie be je edro no kwai no so opew me pacha okay ena me ka kire say se me ba ya me beto sister kokko bi wo ifie ha se na de na ka wo no wani gina ena ya da no na wuniku me pacha de wuniba mpacha mo baba akwo ba wuniku mpacha de bi okay to kwai no fedo nya waye animu to aso na me ka kire se me ba me beto sister kokko bi wo fie ha se no se sister kokko ni ha na drink sister no asesa ne nema free ifie wakotena ifie fufuru nti sister no obeto no ha se ni no obeyi na ade wa ha se so no nko aneti ha se papa no so enkwala nti ono nko aneti ha se nti no o hwe enkwala no ono anenu aduane ye bibia ma nkwala nti wo bre nti wo pa oba fufuru aka ne ho na busuafo se isan adedie na wodi wo ebu akwa kunfi ni nti no ompa oba anka ne ho so ka chem msuyu ma eni emeti ase yo to aso inti afi o ka kire me say the next day no sa ka kire me say she said the uranium maintain no obeti o de dru ebetete me ena me bisa ni say na dru na o de betete me na ha me na o say ha me enya me hwe bi asem wadwon pu ba me office
Usimusa consume, Okobo naked, free ho, and tibbing to baby, and only the bear judgment. So, Miss Obo so dear. Nti osaka kire me say obi asa be ma bi say magu nani maase nti sabako ya mamle foforo insuo nti ehonu so ma meto akoko fita baako 20 pesos 21 kasapre ko baako e no fa sister bi kan ho na ye de ko insuo ho no nti edu insuo ho no se me wro me ho nyina naked na me wro me ho nyina naked na naked no ye wo mu ahodo naked ya wo sheboko ana pant ana naked kola Achomin sheshi. Sebi son na wajapade talo. Huh? Achai. Na no way you so. Name you also. And na way shave. No way you mean. Achade. Ah. Tiemi kusu. Hey. Enti asofu binum ti dia mu ye ayeka. Mo se men tache anointing. Enti aye. Na mi gina agina na de nanso mesufu sa aside fowa amanfo breki o hwenwi no a nesen finfin ana ekọ ha ne hanyina afuatua ada wodoma ma fowa wo ma me de me ye cross examination bibia me busu eno na me de twiro judgment ni titu di ase a me de ma wo no enwi no won se bi wo ho a ye fere no run about to abojese fuha ene ye wo tire nkwan abojese eno de esem finfin de en tire nkwan wrewe bushi tu de ne ye wrewe bushi ana run about bush. Aba. Run out back to bush and now we. Oh, my mimitie. What da ma. Man, pachende minimo. Now, shek said ye na funua. Ye. A boom. All run bushy. And now. Ah. I said it. Also, by me damn office na. When you make all na pesos, also, Mamma was it. Bibi abe fine. Why? Ain't it what the end and one is say a free kaboom. Basket bushy. Sani ebekano, meboa. Na abuano baskets. Ah. Pachai. Ma! Aka! Pasi bushy basket. Efuatia. Eno de ye kura ya na dwie be wom. Atu kosua guano. Na na brampa. Yasem ketwa. Wote ateta. Ewu bodwie. Ena wuto nsuo no mu. Me pachai. Na na abobrezia. Pacho debi. Na enu fugina so. Me pachai. Wono fugina so. Ana atiegu. Pacho ntingu. Ejina so. Tina papa na ni breye. Na no na ya black. Jato no. Eye color ben brown na black. Eye color be ya ba ya. Ka kire wo maame na me twiro. Me describe human anatomy no. Na me hu kwan a osofo no feeling no ewo. Unofu na no ye black. Pachai. Emma eno de ya me ma no pese black breast pump no omo pe ani yo tuto so no na ye den Simito Facebook for ne kwasi asama me ke kama obo mo nsem mo de mo Beatrice Hayford obo nsem we kasei Simpacho mito nsuo no ne nsuo no ehu e na oka kire me say bosom ne nsuo na gi amamre na ye de oya mame no oh fine no ka kire me say mensa mechi ye de nko ne sister ni ewu nsuo ho no se ka one sister eno so na ya anajo me pa chan okay ti me gina kwa so che ti ye foka na ye ba fie no ka kire me say adichi a membra na de on tete me na me ba minto blade ni anka atwade embra na on fa tete me kasi nkoku yiwa japade asumi kama kase ni agetawu
o se tanka twade any blade me pa cha okay entitie no mu na mbisa ne se me pa cha o tete me no enham me enti o tete o me pa cha tete me busu ni me sisi you enti o tete me wie no e na afi o se opeme enti penechi no e na o ka jem so one me yede e ba da e na me so obi a me de me fele e bi so ye nana wo sa ye wo yo hia na wo ye dinsini ana wo ye sofo because wo ba wo so ye sofo akọwie nana no emu de me pa cho odi ade wo akunfi ebua pa na cheso yo obi ote akonya so me pa cho na wo ye sofo me pa cho me ko na bible e da table ni so ntin na wo ko no na wo ko asori fi ana na wo ko asoye so na me ko asori fi na ofisi wo ya asori me pa cho na akoduro ne nkonya ho wo ma ti hye nkonya ya kwasori de ya kwasori pa cho akonya ba kwisi wo na ne cancel room ana table si wo na bible da so ana ono anso ka chem so ye sofo but say na onye sofo yedu nsini na cheso ye dinsini me pa cho okay eno ka cho say watete wa wie ntide one me beda satan na ne tu anamo adisen satan na me ni ntu anamo bia ba na wakọ ne wama mako nsuo numa ti eva ne say enum no sa time ni mu no e be ka say bia na otwe mienu ana abosom aba me pa chan be na otwe mienu okay no say afede odi be wo mama me pa chan e die ne si dem ho nti o ka sa na me si yo mate say wo so be walim na so ne me beda dia mate e na me place so man no ne me da nti no che say wan for so me pa cho de ono wana uti ase so be wale unti me pa chan yo e na mo dai na ya numira na anopa na wia pa chan na ya anopa me pa chan okay na ko say pa cho ko ba ko se na na akora so ahodi ni musa wa ba ko no so ya na bi wo ho a imu anodene ye na mu odene ana kwabere gojo me pa cho baby oye we na aso yeso ha na mpa wo pa cho debi na no odi wo fom pa cho debi na do to he on ma wo to sasisi ho o ka che me se mentra kunya na meti so na he papa panimu no wo pransa o jake e na obetena so pa cho mami ma wa no so ne pa yesu papa ne tena ase no jake me pa cho e na wo kwatena so me pa cho ana wo fe wo yesi na fe wo fe wo dwe ho wo kwatena papa no so me pa cho ma you ama bay e was yeso ho eti wo teso no na chese wo yesi hwame wo koba na no do na sisi mami yesu ade o wo do na ni sisi because ebia na wo boa me pa cho me na ni sisi form when na elen wa ha kwa chire mu no elen wa ha ko be cheche because me tia say fan so di 40 we no we jack ya wo be say aha next wa ko transo hwe say odi fo atransi say me boa me pa chan na wo wa ko transo me pa chan eti sa no wo bi mu no wa ko transo ana Beman be fi wo ba na to na je se we tim dia shame we shim ye no wa so sisi no wa ka twem hey eti sa na course abaya me pa chan to no da ba ko pe ba ko so your guest house ba ko de mu pie ko guest house me pa chan na no so mo ko ye ba ko no so ma ba ko me pa chan wo ye star be bia Ghana flag airport me pa chan da me da ho no awro ma sister wo da ho na wo fi mu ba chan asere na to pem wo hye wanyini me pa chan obe mfi sei 62 years when you saw no koda wa ye mere e na wo so wo sei 30 years dire se wo cheni mfie no mu mienu yo tu mo koda wie de na siye aya afi na me so na me so na me ko na nim na me ko bisa ni say abi je mu fa ma mi picture now and then mla mi hade na me ko bisa ni say una ujina we me pa chan
Tama uko na ho na wuni. Mepa chan. Uko nsuo mu ba na wuni. Mepa chan. Anti no suso mu no. Na wo to. Gina ha ma mehwe. Twa 360 na mehwe de. Ase akaka se ne ene. Oh, dano ho. Mo fanto so e. Asa kan de onimu. Au. Eto no asam. We jeans na ma atia twom. Betransi abaya. Ani ma atisi o. Eti na afa wo so te ana eti. Na wo yale. Pacho debi. Wo ba bia nso nya oya. Pacho debi. Wakwa HIV test. Me pacho. Ukwaye te say. Bibia nim. Eni ese ne fa ne sesiri mi biti. Ya kura pese esote. Ade nyame ayi wadom na wusu hwa ya. Yesi yade bia nso ne usu. Me pacho debi. Eti ba sa wo kona na ho. Me kono me di kotu nanim. Ka je ni se metu ana mako baby fufuro. Etin tete na wo de tete me ne enana one me dae no. Ena eye me sa na wo de me hu moja ne me hu nso ye den. Akọ baby akoye wade. O ka je me se me free ni so ye den enko mimi ya obekumi mimi wotumi ese no. Enti me kona nanim bia na o trete me na o tietia me. Na e ba so no da wie ye no. Mantana empratwe bi amem. Me pacho da bi. Wono waka se mane no na no be wale no. Afa de ko wi ono da wi bibi ama. Me pacho da bi. Ye bia na anya ne de. Imu anya ne de sa. Ana bibi nti no no dai. Odi ye bibi ana. Eti say e de na pese ye boa. Pacho. Me pese mode me shane nsa. Ohun mi na nye se na na metie. E na tete na otete me no so ye so odi atoto makoma ho ne bi ba bia. Nti ohun mi na nye se na na metie. Si ni akoda. Uti ya wo ya keke. Na o se na nane ka se wa ye bi obi ba ma bi bone no. Wo hwe wadwini mu no a wa ye obi bone. Me pacho na me ne angwani bi na ti na busuafo na place so nti de me ne na jai dada. Na wo busuafo na mpere so ana. Me pacho an. Eti kwan a oni ni jai na yemfa ne sa anya ne de. Me pacho oti ase. Oti ase na mu jai. Me pacho an. Your friend say ifo ganyo. What they say? Me pacho di Dongo Paul. Dongo Paul. Me pacho an. Eni ese ne nipa ne kan ne betua no krofo wa. Me pacho David. Sa wonyi ntum. Me pacho David. Ususu se papa yai na na ya wate ya na ayo bibi. Me pacho an. Ma otete me no. Me tumi ye kiti. Enti me di ko ba bia papa ne din na ye den. Tie moto ne niema no mdi shem kwa bi ye poisonous. Ei. Mon shoma bra boyi o. Do. Eyasem. Mr. Champo tonti mutem ye kuyeni. Some ame. Asemi abumi pusa. Me da sepa. Won say sebi akwada ya yatetuwa ya woko CAC asore papa say. Womo wanted ye church Bible ye bibia. Na sebi so tinya wo ya hospital na woko. Wako kra na se bia enkwa ese o sa report hospital. Won so an dese de ho akose sebi tumi bi ase. Ko ba ne sa no an na je se won kasa na wato no. Na wo hwe senie wo kasa wo se wo yon sofo. Na me no ka ensuo snap ne nkwa ne ba asabio. Wo ko bosum so a na hu sa ne ma no na me hu adwiri me kakra. Intina me dese sof ma me question na wo yitum se afede wo yedunsini na wo Kristo ni aya asabe yateti wa ya wankase wonya nkyekire papa wo san esan wachi akosa bia no kura ka ko jedwe kwa kanya mama ne mo bebi oduko wura ne esanka wo dwane esanka wo dwane kura wo die oba fefefa na wo da ho no mu enene wo wi se ye o me die mintumi nka nenso asembe won mo twa ho yi enmane di adanse won say won kasa no otete wo no ya ode moto no ehyemu no ohunam anye wiye and this is an kanese na wotie no
and if you want to move so no, and when we have no Sompa said, 7 months or pewa, and to see us your show on one year will be a see us in church says so we swap away someone in that. Ah, now when you say, Mammy, your mobby 1 month 7 sabio, if you know they're dead, what one for one, when we say also we are desperate for marriage into and what dear, and what dear send the tattoo. Sabi one sandwich, Uncle John cry, and I just a wood jar on our demand. We knew. Say, here, ya fence a wabby. Ah, Papa, ya say, well, you say, was auntie and Comiaso, and in the mood drunkasa, a bro, dear so. Now I say, Mom, the Onyakupo to me, here, dear Moya so. Then you can say, what about to Bruce here now we see one me? I ne, what could we say? Say, and maybe on more tonic, dear, I would do be okay. Obi I was sending a new city. Tiaku, we demono. In the first place, so you Christian. So my mother said, the empty deliverance, you baby now, after what? And it's going to deliver. Aye, why? Take Quakuma to your mate. Auntie Paulina. A lady made us the chair tea for near her phone. There be I ask him with me taka. Me say, any pabby bray ye bonia ye. Any saying, dear Yankopon ye ni pay. Fitty o mofra brim, Eddie Bessie sa bray. A quire of fashion could a winning woo. Ube once when you. Woda, ube once when niati. Sabe todana o sorena caprecure any who be one as a caba butum. CSC Yankopon no one request to be being free was a fabre no. Oko sorry a correction open a utia. Or tight the open a utia. And qua or the amount free or the BBM free. Enti we munyina so mbo mayen. Chance say yes you to me fufu bi ho. Me nua ba die Yankopon ye wei. Ni nyina so wani. Ti da bia meka me sese de nipa wotie bia ba bia wote no ana de kura no me no aso mbo ma wo. Enye sa na wudi agoro obi de enada akasa ana akasa de ebeje wo nsemu ade wodwa pade bi ekuta wo no wage wo hyebre no wage no de ato amenem enti yema yani so de yewo na da bia yemfa ho aseda emenya Yankopon hwa baba wate so ba bia kopi yemiti ye me ya kotwa ho nkokọ koto ho snap ekope ho coins 20 pesos se wo honie na sabio saka akọ drasto mpo ena ka akoto adura enka ne buwe beduru de okoto ye no enti duru mre bia nya bibia na ye honhom bi na ye o me ka se bi kura wadwuma wo ye wota aso anema ana ba bia wo nye enti ti ade bi betimi abekam enti nyema bi wo ho no ma ye na ye so ye nyema e de koma nkofo eda no kwala bi frɛ me se library laundry service o se se wo pedi abiri bebira wi di apro ebi ni enua bai ababi a wo ko ye nyema na wo kire wo na nye so wadi nachi edina ama ode wako nsuo ho baby a watifia durei kristoni o na wo o kan so ye kristoni nsuo ho ne ye kodwale wo na okọ second one na auto mu na nsuo ni huru nsuo etene ehuru ma ne ye nsuo etene se ne auto mu na ehuru ni nti nsuo na tie wusufre hwe baby na wode wako wie ye woni papi wo ho no mu a bi kura na wo kra ti mu na ho ma ti mu no nyame honhom o enti se wa anya very careful a ono ne de ne bro de so no de akonka wo enti wunya accept ne pe de obeka bia wo bedi na chi cause won so a wo se brefie ho on so a wo se bra na so ye ho eni ti ni pa bia no mo ma anya careful cause ye wade bi wo ho no mabo nsam wo se ya de a won ti nya ni yo ai mo me nya sa mo me ma ya ni na ho e wo sa kwan ne so na so my lady anya dan ya sabe mpredu asan de bia me ka me se ya de ya ya fidie sabe ya mpama abo na de behemu na so wa ba de ye ntimi nya dan enya ne so won kosa na emom enya dan edim se wa honhom ai ahonhom fo mbetin ya de aboa ne na emom menua wo firi ha sachira wadwene wate fa homa nya miye my lady e de ma no asi my lady me dasi ne kwasem ni se adwene so a kotere kora atwamu a obeka se bahima nipa bia se wusi so na se wa nya empanyimfo na nanom an kari wa adwene am wa adwene nyini uhu obi no wotean wa efie no tean bi ko obi prewa hunu kwan ya fa so prewa saa de bi nyina ma adwene ye ketoa bese se uhu se tonton black kura si won ma so ofia ba ifo na yedai e ba beso wo my lady mami waje jano ma na adwene ye ketoa dodo the age of 30 years we don't fancy hu papa kwa 5 years at 5 years uma wa adwene ye ketoa dodo
na ko bi otie o ya de wa dawroma ya koton kokko da akokko aye paracetamol bese me pa cho aye biko na wasaso so na wa papa ko de yin papa sin chan ya ensuo na ko gina ho di wankasa wa himfie papa bi ani monyamfo ba ho ye bunhu kotodwe e pa ho acho da ko gina nsuo ho de wo pese o chese kwa akra ko bo ho dua wankasa ko bo ho dua enti wana de ko che no wantwe no me na biti uti na ye wo ya okọ na mali ni nyina mu so no ye mema no de wo 5 years kura kuta adwen kase papa no wanya de nana wanya de because so de mami we be kura be sacrifice na ma won kasa wa hini ya na se utumi a sabe anka wo ba ka fa wo ba ye enfo bi ba enye wakotete sisi echi wasa so ni nada wo wie ya wasa ka cha ni se onko wo hia no nana wo be one the fourth e se se nana ni one mami force because mintasie eso wale no so ni yere ento so wale no maladi atete o se mami echi no won konko wale no no nkunu mi ewe okunu susu a ye be me sie no yentu ni kra won konko wale ni so wale na so be kuna won se no ne dem won nam yewe ani ye wotumi ye tumi achichiri ye ho ye tumi akava ye ho ye be kun ye be sel wo ko din no ana ko fa na sa ko woro no ho dira ko nu so mu akọ woro na se no wan kan je se biya mekun but me wale o me no betina me ma ye sei nana wa nya de ekwanya wudi ababa o yafa so no eti se nyankopon epagya ne nsa awre toponi eto so ye because enya ababa we nko no wa ne sa malidi enya we nko no wa ne sa wo ye nkrofo bi na wa ye nipa dodo na wodi o kra no esua ana ma wo so atia ba bedu sa be ti malidi kesimilai papa wi ese o wale mami wadawro before sa de be wi wadawro ye fe ni obekua nyina wa chance ya nana because tete na wo tete no untiase drobe na wo di shame se doctor ko hwe ne ka se sa de na ye di atete no ama ni effect bi oni padua ni wo be ka sei wadawro nananom I edisifo monya very careful na bibi enya chese ha abusuafo Susanna Ababio the teacher kria oparebia yadamasipa na de mabawo na Jesse enso ewa ha Magida Ibrahim Mr Clement Abrefa yeboa enso bo me chiridom medofo pa ewie me mo ha kwanso nkoso wo besra me akoe ne mani agine ma fe pa kame nko afituo mu na de ne meboafo ai Mr Clement enso ebo ne me chiridom ono nso nya me nhira no papa adwene pa adom oyene ba na agema ene de ntumi ubodi eje Richard ena abrantie bi ezefro abrantie acidic ba akofo asend message be say oha no obi anti okesi enti manya no eti mefo wa se wodi ane se won hyew me pa chan ebusia ka se to so mienu so nyasam dito akola bi ono so yese oda no bibi hwe no na Samuel bi yeso ha no Samuel bi yeso Lawson ya ja uso bra o doctor uso ti ese na de po panko na gina pa aburo mu ana aburo mu kakra nwi no agina bodi om de yayi ne to no so a ti mu se ne tiri nwi no apejama niema akosoro ebiawo Dr. Lawson na gina so feche yankoi yo ani ni ya mamo ene ejuma right aseme finantia emma ma gene sododo ene ma beki ye oba pa ododo bibie me chia wate wonum ehwe esi be ma papa bia na oba pa bi eti santi beki eta na chi amso mamo ni ejuma amo hwe opa ene wie Lawson Herbal Center edi apomodenchia ene ma yetiefo ewa chechi ne bencheye o tienka radio so a yada wase ma moniti o hwe on TV ma monu hwe Lawson Herbal Center gina ho ma apomoden mapa emojam yade enchinem yade nompem yade awo ho nsam enam ensa yade nyam yadom ene adesua nti
ɔmanfoɔ ɛgye aresa wɔn mu di adanseɛ ɛdi ka mɛsrɛw sɛ mɔmɔ yɛnhwɛ didie yie mɔmɔ yɛnhwɛ yɛnum yie na yɛnhwɛ yɛn na nso yie ɛsiane sɛ nnɛ yadeɛ pi ne bɛ nipadua mu no ɛnam adidie afe ɔnom ɛna ɛnam ɛna ɛba ne sante muani enku aduane a wodie ho ɛyɛ nsuo na wɔn nom muani enku ho ade aka bia ho sɛ ade a medi de menu me ko nipadua mu a ɛbɛboa anaasɛ ne denkwanti ne sante yɛbɛhwɛ de die yie ne yɛbɛhwɛ ɔnom yie a mɛma yɛnhwɛ yadeɛ kwan ansa ne apɛdura akyiri kwan ne kora ho ɔden a mɛka na wɔsɛ ɔyɛ de bɔ ban ma nipadua Lawson Herbal mixture ɛyɛ ma ɛne mmarima duro Lawson Law Care mixture ɛyɛ ma ɛne mmarima duro Lawson Delayman capsules ɛyɛ mmarima nko a aduro nti yɛ bɛrima ɛna wohwɛ me ɛna wotie mi a mɛsrɛ wo yadeɛ kora ma ayɛ a wɔmɔde anom bi na abɛdi mu adanseɛ ne kae sɛ yɛnnuro yi ne miɛnsa nyinaa bɛrima deɛ hwɛ si ho kwan wobɛtumi anom bi akyemato bia ɛma onipadua mu ɛno yɛ Lawson Herbal mixture Lawson Law Care mixture ɛna afei Lawson Delayman capsules Lawson Delayman capsules yɛbɔ ne mmerɛ ne sɛ dɛfoɔ adeɛ ɔse yɛde gyina yie dɛfoɔ adeɛ yɛde gyina yie yɛmfa nkyɛ yɛde gyina yie paa yɛde gyina yie bɛrima wobɛgyina ɔnan so bɛyɛ bɛrima mu a wobɛsi pi wobɛsi ta wogu nsuo na wo nkyɛn ebi nkam wonte yaw wokɔ ɔbaa ne nkyɛn na ɔbɛte dɛ na ani gye bɛba wadeɛ mu a Lawson Delayman Lawson Delayman very good wogyina mu a na sɛ wokyɛ wɔ hɔ no sɛ sɛ adeɛ ɛdɛ wɔ ɔmaa ho saa yɛ nim no mpani na sɛ adeɛ ɛdɛ ɛwɔ ɔmaa ho no bɛrima sɛ bio adeɛ ɛdɛ wɔ ba ho na wokɔ ɛsima baako papa ntɛm apue dɛ na ɛpam wɔ nyaabotrɛ yɛde ɛsɛ yɛde ɛfata na ani gye mmerɛ fie ɛdɔ ne din no ɛyɛ Lawson Delayman ɛno ne dɔs na wadwa so obiara se ne deɛ yɛ nanso mfie aduonu enum 25 years still standing and counting deɛ of course ɛyɛ aduro how do they say magani na ina the magani aduro no ɛyɛ aduro no ɛyɛ aduro ne sɛ sabio yɛnhwɛ kokoro so bɔma egu akyi sabio krama kwati edua bi din ɛyɛ ntini mu adwuma mema yɛ mɛmɛ dompe bi anim o kase bi anim sɛbe ebetumi agyina so yɛ ntini no ɛna ɛmɛ na gyina so na de ntini o si utrase bɛma umfi ne krasa aduonu enum 25 years premature ejaculation ne boania na wagye mu ya meka awade epi ho ne gye nim anya sika o nemu na nsam no enko yi a mesraw ene gye bɛma jan ho aduro me se aduro ewodin ne wa danse no ɛyɛ Lawson Delayman capsules Lawson Delayman capsules Lawson Delayman capsules na ne yemu a ne pawocho yemfansuo ɛna ɛnom na emum no o de Lawson Law Care mixture ɛna bɛyɛ unsuo na o de anom topaye Lawson Delayman capsules no ɛba na frɛfrɛ fa yɛ dwumadie ho bibi kyerɛ wadwen wato aduru bi bɛnom ne sɛ ayɛ monkomo ɛwɔ ahoma yi so 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 o Ghana chi ewa mona ne so te yanka on WhatsApp on sabe kayen normal call on sabe kayen plus 233 242 133 577 plus 233 242 133 577 and a plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999 we are Berima
na obesi pi esita obegunsuo onchim obegunsuo onti yaw chimato bia mama ma enimu obedon kwame ya mese wo enfie edun woche 18 konkon ade a akwanside bia ni obesi da bia menware na oba ma emi ye da bi wenga adura sabi oba nti na wonom mufa ncheme oba oho oba ni ho wawari yo onware yo oba be omenwo odache bambo for prostate nti opom den paye wi nti no for Lawson delay man wadru shanonso anapo de wi a sima edu numachi obaye tupaye mienu na wo hwe Lawson loke kakra na odi anom anwumre wo de wi a sima edu numachi obehwe loke kakra oye delay man mienu odi anom eno ano no efri prostatitis the prostate cancer enlargement nyame adumunti wona to kwanta mapai yan shanonso Lawson delay man mema nkoa ena enum enfie no edu nwoche eko chimatobia eni ho na yenkai se yade ba ko enenso edi ni panyama wade pi no ani gye nimu no enam ensa yade temsewo se wo hweme na wo tie me information ba ni enya according to Ghana AIDS Commission say nipa 34,000 and a first second and third quarter 9 months no test HIV positive 34,000 oh mesrel if it is not on it is not in say nhwe ho a mesrel memfa nhyem mesrel say nhwe ho a memfa nhyem oba no yoyere a ya boban ma oni padu onyo kura be ma no ya bo ho ban ne ye honam ti na sebe akono wo yemu na ye bukan se sebia na edeba ye mu be ka ho hyinti no ya obo ban no na wakai se nye HIV ko free na matimi eba hepatitis bi wo ha enam ebim na eba yenhwe gonorrhea yenhwe syphilis to mention a few ya de pi ho a na enam na eba kai say enye HIV na nya hepatitis na enam ya de bia ba oni paduam na be ko a infection bia be ko a Lawson Law Care mixture Lawson Law Care mixture enne yen samrane ene ya bodin yasia fa na nyina the virgin no aye adwuma Lawson Law Care ayenti na Ghana ma de say din ato ya ba de na tete wo de na edi unya anwoni geni pay ensuo sabio se ete wa mo asemu ani de bia pampan e wo ho wose kwan na wale mo bia yekese entisa enkane no abeka atua bio na obaye virgin Lawson Law Care to me nsenti ubedi mu adanse bema obema na efun tom oba ne ba na de semu yi hu ano na wo dwane mini ho metukwan me ba mefrew anioma nkoye wonamu a enye nkomodie tintin bia nipa besrew pedu pananom edo wo de wadanse eye Lawson Law Care 25 years still standing and counting enti adanse no de bio na wo pati emfie aduon enumu a omafo no madroi edi mu adanse usu numbi na be dia adanse ne bi 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 what in Chemubia about Lawson Law Care mixture like I say oh ya bad time oh my friend phone dey kwan so untimi numbi oh ya penfo mesraw untimi enumbi efeni mu no o enfie edu mienu 12 years ekonkwa de a hwense ho kwan say onom Lawson Law Care nenam yade bia ekoma hoto ebe ni padua mu ba bia todro bia Kumasi Potemu, KNG Herbal, Apidank, Misty, Freddy Mens, Habme, Samenko, Adia Oson, Sabekabi Oho, now Quadaso, Nanem Potemu dia, Lawson Enterprise, or Bapa Bekina Shaho, Lawson Enterprise, Opsit DVLA, or Quadaso do piano, and the drinks and more, Sabeka, Lawson Herbal Products, and when I Siano, in kind, Yanemwa. Ena enum wani ni dase yara se wakani se no ama ho aye ha sanse obade obesorosoro no du anajo koya antena so mubu amenante a be nsempi Abraham pamanya no
Mon frano, wapeke. Yo nana bepeke. Kesi ya dano so no a. Ya de agu ni kom no nya sam kitu. Mefo wa ti oba no we. Pacho mama wo. O mama so achi ase. Pacho we bisa. Ono so achi we bisa ho. Pacho an. Le so ya de adwuma. Ma ya re ti 1 year na menye adwuma da. Na ya de na ba ya wo sen. Ma metumi ya kiti. Na makoda mpa ibasi ya. Ti me ho ya me kakra na me sa befia. Na me ko na nane naso na me ka kire ni say me ko asori no say na ye de asi onti no. Bo ame na me ho ntomi a na ya re mu asa ya de mu asa ya kiti. Iti me say na mo de ato mabusuafo ani ma o makono ha kobusa me say kwadu a wo de boni. Mo mpanifo obi amusa no we. Ma me pacho osi obi obeba nanim bia obekunu. Ti waka kire me ma me say me me ya obekumi na ode ma me adase. Ti ma me susuru so obeku nanim. Sa bi asama wo kan bi ade to no so. Ma me pacho da bi. Pacho me ko achi ase na me ko hwehwe mu no. Ezudwuma de oya no. Ni pa kro na wo hwehwe mu ma wo no. Wo mo awe. Won ti bi nya wo hwe. Wono so de ayam hyehya to so kwa. Ai ni pa na wo hwe wono so esofo an we di nsini. Me pacho no ye sofo. En won ti bi ntwitwanyo. Enyina mu ntwitwanyo. Me pacho sister na Charles Spices. En kwan be da bo mu be de be chi na mam na ye kama. Eye sister na Charles Spices. Ya wakoko na ntwie aponche stew de fish de choba operators restaurants mo amototo catfish tilapia fo enkradokon wo be chinchi na mo eye sister fish flavor and they say you we no artificial colors no monosodium ebo sese ni pedua me monua no nso nsaka ye wadum pampa so pz Roman Hill bant medjom so amedjom ena no obi send me message say ko Madina market Accra wanya bi eti ye ba ho ntwe ye the sister Spices ni bi e ba ho paper 0243 535 025 06 no paper chow oba ubunsa emaye we were irregular menstrual cycle, hormonal imbalance. Afei, eniyama nkowie, we mood swings. Me pacho dronini. Mame, se uba ebuninsa. I started ebuninsa dia. Edra wo hia of cyst. Said ye be na hano. Babona wo dia mu ban kama. Kama eti yesre ye kamfo de mamu. Akoda wo buninsa biala. Eso num of cyst. Yes, na wodie sisi nipadua yes start midma tablet and then the suspension malaria kum wo motente adraini enu midpoint pharmacy and wo mode aba bia etu nro ton nro bia 0596 607 858 me pacho Boris B ose proudly akoko na organic o dia den dia mre fire party engagement aye 0544444453 judgment osinye wonu bon ubeti usi aye yellow ubetu enkoyi ubeshe blesses polishing ya wabripo junction total filling station chi Fraser 559139582 oboasi baby diaper se me be wo bebre because cotton Kraba ne tom pro eti wo na tobi 0240 306 394 Bread of Heaven International Ministries oyen Kenya asom November 25th kopem 30th e was Safari Gardens oton safra sofo ekukudom to so hawo ne amane bi da so 0260 790 Kengen eya nsupa na ye kanjin akalan drink water obowo me pa chokonumbi uyam ti moje ni afrisa na yi akalan potassium iron ti bo no mpe hu ban ya obrama UGC Tafuni Road Sompa Abrunse yase 0241 449 191 3P garlic mixture
eye toa tini yakoko ebusu bi ehia bi kase amroso stroke titriti yema hyew so yanya nana hello nana ma hey me pacho na ho tisɛn nana me ho ye nana me pacho wadawro ma ye frame wo hini ni me ye adwuma wo Sompa TV so kuma se so ame na baba wa bi e kasem bi na me nyini ni na mpese me busa wo se de wo kan ye no kra Sada nana wa ye busy wadawro ma odi aketua bi te ho ma ye na me pese e hu sabai wa ne frɛ no akosiafo wa wonim no na wonim abai wa frɛ no akosiafo wa no foriwa maame edi ba na nanim si ede frɛ wo wo se frɛ no akosiafo wa ai nana o se oba wo nchama wa wo ye se obey ade ama no watete no efiri wo no fon wa no wo fon ti osusu se bia why ni bibi no so no the tennis benin kasa why 10 minutes yo ya te be san why mate abrampa 10 minutes yenye weni na 10 minutes no na du ya frɛ no me pacho piwak 3p garlic mixture frɛ wo no 0248928824 edusa Herbal madansie ni koko puma woto efiri moja be ma waye mere ni pedua nyina tutu a edusa malaheb enwani malaria edusa one cement na yade nyina enwani firi ni pedua so be bia eton nu panyina benya edusa nu pay bi 0500 110 115 give us P capsules give us me security Bema udu sine animu ojo sha emu yo ya ohum wa nyina ni hunsu awe give us co capsules I am timid yade give us about mesha typhoid malaria wanu mu atod join this wose nom na nya mi booster so fama give us GC ene ne capsules there enemu sa yade jonso ya ya ene e ma o de pua nyina 0543222470 bam atafo ba o mayade nwane kasemu yade spinal cord ukotodwe wabeti ukwanchi ekuratu obemia 0244988004 St Andrews SHS also waje from 1 copy from 3 ye wasin for su oba no wasi no so hwe no aba fa ne ko 0244696911 midima for so wani ama wa ye wani bediama wo stroke prostrate ye wabu akwa gugu ya o twata mo atoso enkrabu akwa gugu 0500 727 215 grow fine numo drei now be grow fine doctor say umoja so ate okwa kete so awona wo ya dwuma kakra bia na wabre ya na wani so ya utum wa ya de awie na ahoto wo bra ya ye basa we de nani ase yemia ye koko moja dro wo sia ye ka no ba bia ukwa ba bia to adro bia so grow fine de 0244 596 532 Nana sa 10 minutes na yabetwai yanko it's second case when me pacho ya try second case birthday is not ready yamshena mo fa second case bi no way wo muni no we ye animonyam odi ni birthday ho na ewe no ate adonku yesre wo so nhira nkwatenten enso edema animonyam yo we ye Ferez nyame chansa rejoin ene wodi na woda e ba ko bia te aka mesende amamna mo de aba ese onyame nhira se ye bei na wodi na woda yi onyame enye na doyi no fra dumo enko adumo yenko ye ni mo
flyer ka ho Abigail me ba di akonya na sama kuma frema bantima hema ya me ya domo a eda ukuada ene edini si akonya so eye kintampon of mrashebedwani honorable Joseph Kumeja Kala ne baba ayoa na me bani na abna ketekete a ya soma na wie St. Louis afi na woko level 200 na adidie atono enti yesere onyame hira Solomon nyansa de mana na abrase eda ukuada edinisi akonya so yi onyame manyansa nyina anya ne chefa se de wo bre ne ho ase no yakoda papa no omfa nsom na nanom na nahini nso asentretre na asama kuma frama ane edinisi akonya so bantama himfie eda ukuada anopa no nkro pepepepepe na yenyina ye kobabusua na chiridom ogire ai ne nana Grace ai teacher komi ayiri Grace ne nana na edinisi akonya so onse ne hu twapa apole bai se dia hima fon dia mai wanko a o fefefe wonya ntra akonya ne sudwale adwale no yo awura kra o ma me ne yi wai foko dubisi akonya so yenya mfa unsi so de metu akaka madwa achiro upia drive kwa kotana na brani abusua ni nyina echi ai Shadrack ye twama me na mfa ntome TikTok na me baba ayo wo hana so ntwa no ka chire utiri hu atutu said aponche abo watwe fom so kokura man fani so be to hwen so ma wade enwu jame etimu tware eva ko to TikTok ne ebe yemfa nkrokro no ai wa biem wo ye biem aba yo ene yem first second case na yenkomra case number 2 Agnes from Poma e no fra ya watiato mu so amekropo asem nyina ne se ne ba esi akora ne da na jo na ne me ebo no tu hwa kola ne ho se wa na ebu no abu na chenase kora keto awu court o day in court abai ma oba mi show iso a me wo Bible Quran be focus ya ne snap de na ape man pa to me pa Bible e frizi anya hwe na nabna na so fantrende enfiri anko kosuvu pejai na bodin eyame e ba to eyame Agnes Frempoma kra Bible me kra Bible sasemo ame bekan asema me bekan trodo okwasem na me bekan mini tro nyame bo amekwa ya sole amba to me kwa assemblies you am I asum yes mama ready jima ye ne asembe na papa sister me ba cho me bra e friend kodwo ne mba odomu free man so abore na bre me kumasi na we akata we ni boni be ni o mi akata we ni amani bi wo ha ma e dia ase oba me ya aduane kakra bi ton okay na me hwe me ma no to anhwa na te akofa so no kure to ye enti kwa wale me na mu problem ni ade me nua no na be pa ba bi ya mama tsena sesi a mete a me ho atome se Nyankopon adom ti me nua na ye na so de ne manke to amienu no be ma me wokumase nkra no ma me we ho man so abore okay na me ne nkra na tsena no makokuma school ha okay no de nkra ne bre me akoma ni mu nkra ne ba na bibia ye okay nkra ne di agro mo ne jikama but do se nkra ne start school no ma ne kwasemini da bia de be chi bia me na keto na ye ne to me nsumpo de on ne bai ai nkra ne wona mu nyina papai me so me mu no me wo ma me ma ye foi pantem ene mo fa ne mla ne hwe no e ana enti na ade no mentumi me ho akwa ne be chi ade be kira kwa na ma papa ai enti picture ne bi wa bi oko school a na awofo no ba no mo kasa na wa pa na ne akora te wa ye ne sei na ase madam no kola no mo kasa se madam no aboro akola no nti ma Friday no yi akola no free na cha so mo susu se bi kura mo na mo madam sa ti madam no isu ene ade na se madam menim pa sa wontime mo akola sa nti udie yese me mefa akola na agya ma befa no
mko yi me ba no yesi me fa no ko fi ma na me ma akra ne ma school mu bi ko pem se me hwe sa de na ye ko so ko fa ne bae din bedru ye no ko say ametie mu anadwo nyina ametie mu na me se no me de ne beba na akra no busa no se de na ye no ma akra no already no me busa na nso obehwe wanim se ya onka word but Friday na de ne ba ha say no na bla na me beto no ehu akra na ye na homete no ka kire me se me koye ade ketua bi e ma akra no eno na me koye no kra me refiye brabe nim ni din wo be hu no fia ai no so koye de o kire wo bibi no kwasem yo kire me no so ma aboa me to koye de na si ama ye se akra ne kasa odi agro first no nka wo bebusa na sam wo be ye na bibi na ehunu on fiwu on kashi agenwan na ebuo na nani ase na agyinagyina moja ne na ya bro na ya bu no anadwo ma enya anadwo asem o ade na kula no me ka ne say che eduru say age bra akula ne be ko school dai bane mra na no ye nyina ye hwebi nkura nketo ye o mu interview o mu ekasa ye ntimi ma ne ente se emetra konwam emfa ne hunni wo ba me ha hwe magi hey o sri pesi efe aya bra ma me what if I what age kasa hwewenim ete sei kasa guem ete sei ede na ayi wanim no hwan na ebo hwan na ya obo ka kire meto kalipa ma ate ede na hwan na ebo ebusafo oze hwan na ebo hwan ya oso kon bebo na ye hwan ya age hwan na ayi osei hwe kasa guem hwan na ya osa ebusafo me yanko computer so adwadi mra ei tista nani asenye so wo na wabo no ma ei me no bada benya ne na ayesei me nua be ma na man ba bi ti o ebusafo me yanko computer so adwadi man ba bi da ma me manta phone na nya ba bi ada me nya ne bas 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi se 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle nanda na wote ho a waya stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senia mensa ne na mu twetwe no emu aye titiriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofi po ka kire me say the work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratoyi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops for piwak e 02489288824 and 02010000021 way this year market. You go square from
Jinyame no yenya different type of jinyame. Betobi ebwani ya fofo ya tete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa bi edami kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton. Betobi kwache. Eya fofo la fo. Ya tesu. Bla Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over to us, mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. No. We nephew I can't if any give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko the do we need pedem when na wo posa amamai enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. Be ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and give us free. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us cold capsules. A painful about one more menu for and kwada when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaban ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder eya aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisi yari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my meme jina brand. Na a yeme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, when you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What can't keep ya I'm sorry. Obie timinumbi. I just a painful. One woman for down for. Any the one you feel do me. FDA aje edwade nkratoi atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eku atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia to wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibiduro. Sa wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwade nkrato yi atum. Sisters Spices. Abra, what did dear feel dodo? Aden, Nansen, and so quadria near your dabros. Young and a boom, and so for my napa, so for my napa. Hey, bra, a seminar no wakano, na the secret ne say. Hey, T, Sister
macro kofa buy. Onwa na wakofa sister spices abedraso. Spices ahodo a sister dia bedraso. Eno ne me hinta semio. Se wo fili aponten a. Goat flavor. Fish nkwanya. Fish flavor. Sa kukonso na obere a. Chicken flavor. Na so pese wo stew so a. Stew flavor. So kondo beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Stormy Market, and a Bantama Market. And can so CMD, Ana Okanshi, Ubenya Biwo, friend 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji ejwadi nkratwe yatum. Let's choice your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the bonquine debi na uja for the divi na when propose amamia. Nyebekesha. For my dear mamia. Hey, Yama. Oh my God, I love this. Mama's Choice Macro. I'm not quite why you show my son's wire there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Meza, the Akabian Yamapa, what do you do? And Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejwadi nkratwe atomu. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Stop for him here. Okay, yes, Nana. It's affordable. Stop for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jimfwa, Nedena Mawani Ajiria we say. Minia, some kaya dear free SHS, I am a meme mawahu. Kami hunia minyampo. A sandy and another danko Akufado, and Dr. Baumia, ayenti. So kaya bra, mikuna no shayin na a free muno. Anne, Mikaipa. Nani dasuni nasa. Some de me mammy and sending in Abaco school. Ecosi send another danko Akufado, and Dr. Baumia, at the free SHS a buy. Cecilia, me mammy and son, coffee, esi, and Kojo, and in na Cosco, Cassia, Cassiani be. Minia, no one in the Yano Moeka. Almost a mobile than such a bebemo. A bimoso mobile mobile, a bimoso mobile bema for any be at school fees in be. Hey, I'm a person your majeni be a mo. It is just a wine in tia. No one can free. I'm a person ya, a ye binu, a sinche. No more side of connection man, and the protocol in semi. A safe free SHS for pay I am by koyo. And not in our say by a woman in be a say. You have free SHS on buying. Na ya no man bamba say at the papa. Nanado any Dr. Baumia at their brain you. And your free SHS for Yana Mamma and go for senior possible. Nanso say dear. It is possible. Afiwe, yet so about the above free SHS on buying. So Mama Dr. Baumia, #1 on the ballot.
different kinds of enema abepom ewo na so ye Christmas enema ye de siesie dem any occasion bia ade bia wo pasiesie wo dem bia se bi te se blind curtains, center mats, sofa covers, material curtains, comforters any enema bia flowers ahodo wall clocks ye de siesie dem pe bia Bralaska Star Enterprise ye wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza building eno na ye first floor me pacho udru enkran so a ye wo TikTok link opposite Circle Mall Okanshi NS Chemist building nim Alaska Star Enterprise your number 1 shopping center Abusafo ya be fie biem asemu ane yedi asemu di na wensu ye case yankasa sister me di ade ye ekoso yi wonti asese bi akra no ye bu no school mu no meka emra omo ba wo nchen no na oha obi se wo ho etutu se bi akuma se no abetrenti ne ye sa ahwan na ye sa ma no de mitimi family santre se eye meme ma me abusiam na se yoba na abusiam but eye kumase na nkra na woni nti na ye sa se nkra no ko back to nkra na se ani wo mon kwai ma da etu omu ma mpacho ani am ntimi nka ho ase ma obetimi me ntimi nchechere me ntimi for so because nkra no mo ma me no papa ti ase wo mo me ma me owo na ade ete ho bibia nye no ene yedina be kumase no mti kumase ni tie be kuom etu omomla maso abode e woni pani ho enye kura ni pawom wo se da aya no be 20 ye kunu dia me na me kokosa antokwa ma me bitimi kokosa fatin ne ma me awu oni buafo obi ani ho yese ne upo wumpo hwe no ma me owo ni baba tan no wote ase wo ni ku wale sister masem na mo ba me ho ewie because when tiase akra ne ma me ho ne papa ho wo mo wale sa wale fo oba tan ben ni be ye ni basei wo ma me enu ba ko fon wa na efon na ye ba ko be da solia no pa ne abo akola keto amene ni ase na jeja moja ye hu ba bi abo no ne wayi wani enu kutimu ba bi mo wale no aso akra na ba me so so se me na me ko pe bo afo ma mami mitimi ne mami papa tiase bi omunim bi ekoso no bi they know something about what is going on tinyame entokwa bi wo ho na nka wa yanko prepre me jire me ho eti bi a omo pe ya boani papa but sa case we no me hu matimi mu no kire me se wo de be ko ba bi am de free buy ne mami ne papa tiase wo man ko ensolve ma wo and this my judgment ebia di for pa na ba we kan bibi dia na me die eye ya kra ne ma me ewu ne papa ewu ene de na brew se de papa ka me ho mami ane kasa woni ba bia akọ na ye nyina ye dia ye mhyehyie akoda ma me tiase ne papa tiase ne ku wale wo baba ye sei ye se wo koma so abole wo dia ne ho beto no waje contract said that me mane nko na me de le bere wo hinini na me makope boafo etibi sa fidie de anyime me pa chopi because what am na wo kan me tiase debi na ne ma me tiase ne ma me ngui pa trase ma me akola jina wa hu ni tisa kola but who we na wadi be 80 na mo de asamo bra me o se de janye eti fane nanti e hwe ne bebo no anti kwala ni eti enu tuntina ye pesi ye kunkura ne so hyew ti nyame mitini pachopi ejuma we ye so mo ni da ho pa ete say nyame adom me ho ye yo ene si usu unu akukuru na si usu eti de aduro no ene ye wo ho sister eja mensa o ti de wo ho sister sema wo kan dia meka say wasema wo kan no kure ma me ne papa tiase na se wo su baje mo fana hwe mo a se me kura me pa me ti hen
Majuma me you over back without my notice. I mean cheers here. You have problem. Me no batwe papa. Ti se ba me awo abofra na papa wo abofra no efi o tumi bi wo ho a o meya de abebo woni so atan a abebo hu na ode akola na ba. O so ho mama utu mfa ne nko. Enti no self interest bi oh baby. Ti ma sure say de beboa no beboa me ene say o fa nkura no koma ma me ne papa ewo nkola no. I think say anu beboa no sin de obebi o twene mu tan sesen moje mu odu esin insuo. The ordinary no or the benkum and agie. Na pa mi hu sakra no interrogate no. Uni ni didi nkomo no. Send e. Me na akra didi nkomo no. Na me we me hu no say oye panin. Ayo. Na ne panin yo no. De omo de yero no enya de obisa na obeyi ano da. Question bi obeyi me yiwa no. Ba obisa say enye fo na de ni free a ontumi ya no. Abi je video na ready. Mon fanto so. Etie fo ni awefo ni hwe akola no tena se akora ni o ne honam no hwe wa hu na agire moja ne kwanchi mu hu ni ye kwa na mu hu de na aso achi ene de akora ketwa no ne me de na ni ase no tumi se ase ya bo bi asum na ni ase agire moja ma hu de ne ho aye no awefo ni guso no akola bibia anya no obeda banya ni na se ya Mowe kanani ase no ehu se na rapampa mu na atunu no so de a achemfo yare ba enu so de na ye no ne susu box si e drop so nti ofroye so okoyi susu box so na dadoa no ewo ade krawe age ko susu box wodo madam e pa achewo bedi asem no wi ada wodoma tipa untumi nya ho hwe metime aye ho bibi na mepese maame no ne akwara maame ni so obedi papa no kwara maame kasa ofo so a what be da na ba tan no ane ne ku na tayi o mani ti o mu be na me say me bla no se wo hwe me mama mi nti akwara ne kwa ho nche enye ne sa me bla no one de yere ne wo kasa ye tie bi o so advance kula wu wo sa wo dan ka o se de awu wo bra ne ba be ha na de o mienu nya na de akwara ne ba he ebre me enti we o muti we me fa say a week bia na what bia ma me ne de enkura na omo ntade omo underwear omo so mpaboa so wa twe wani mo wai ma me me do fo hu me sasem trase mate me da na ye hwe ye be wie na pa hwe dia akora eti nanimu ye se no ne ma me mahu o ma hu sa akora nim eni ase gina moja fe ebe hu akola yi etidira no kafa ho obehesa dia akwa ho na mapapa no wo se die ene se otua na mo bebre afa akora no de o kum ne ode ne ko odo mu ko empaibo eni ade obafo mu do mu ko empaibo na ade na empaibo no so ko na ade ne enwie ya yenyai Sasem dinkomo mame ena me de ncha kese fi sasem aso ye de bre wo ne watiefo nyina na sasem de fe na da bia ya metifa kan no se wote sasem pa nke se eye fresh products eye fresh herbal mixture kana herbal mixture fresh man capsules fresh cool capsules and fresh lady capsules na empanifo se yare ye hu ya pa ama me no wan se ne fi yare obi su benya wa na yare kuru ya obi wo ha da bia yare bia beku wu mu a gese ba ebekra no the immune system no ayemre enti ene oyare ochina oyare da bia oyare enti na sasem say per fresh herbal mixture se wunya fresh herbal mixture ni bi eno no mu a immune system no ebe very strong ama hoden ba enyasem ketwa obi wo ha na ni moja no enti a srade si ni ntini mu a enyasem ketwa cholesterol no edi se enyasa na wanya poor blood circulation to be wo ha se meti we osori agese de na pempem ho ansa na watini ananse achew so ananse onye police ni se wo no fresh herbal mixture na eben na ne srade bia wo nipadua mu bia no ama moja no atimi adefusa na yi ewo nipadua ni mu
obi oha so our poor blood circulation as afon ya no mo heart related problems and then akoma ye ne ya ochina ne ha me wo heart burns enya asem goto ha if you say akoma no ne pompi moja no ewo nipadua nim ti say pressure eba so pepepa na wakoma eye wo ya wa ye mre uhia fresh herbal mixture una fresh herbal mixture na me say ahoden ebeba wakoma na ye wo ya heart burns eni bibia ne nyina ebekọ nia owo hypertension ye BP severe BP obi owa or record a BP of 220 200 185 or find a normal if you say BP no enye tiare enye yam yare a ebeye wo ya ama ho akyerew eno ne yeka se asomasi no nam hey enso wawu eye nakoma no astope na amanawu per fresh herbal mixture ni bi enonom una fresh herbal mixture ni bi no mo a ebema BP no ebeye stable ama ahoden atimi aba woni padua ni mu sciatica yare bone ojina ho ne nanko komba twetwena ojina kakra na watena ase kakra otena ase kakra na wajina kakra ma me papa me si uhia fresh herbal mixture diabetes enso yare bone diabetes esiche yare owo se wan hweye na se eba wo so na se eche ewo ni padua ni mu a ebedu chronic stage en na yefe no krankro obeko a enkoda se unya fresh herbal mixture ni enonom a BP or diabetes no yes chance ye na no ebe hye no ama bibia aye kama sugar yare owe e ma ne ntra wo so enche e no na se tra wo so echa ebedu ba bi no na se ekuro etu a se twa wonsa baako onan baako etotwene otiase na nso na yesi ofa per fresh herbal mixture ni bi enonom unya fresh herbal mixture ni bi no mo a o diabetes no ni nyina ebeko ama won so ahoden atumi aba nia owo malaria typhoid na fever pa malaria pa ekunu enya asem keto minimo bi a wanya malaria emede catheter ato ne bemam se unya malaria e wo se wonom kana herbal mixture wo de wo call hospital ana se wo de wo call drugstore omo check ehu se wo malaria pe o doctor medase me kofiaba na wakope kana herbal mixture ni bianom so wunya kana herbal mixture ni enonom a ebetu malaria na se amawo na kana no ano den enti obi wo a onya malaria na se onom kana no anopa ewia anwumre na ne ho aye ne ne a oyare fope na afi wajai adunonom oyesa o sense malaria mwa no pe kana no ese utimi nom 3 bottles na etu ase kura mawo nyo what typhoid no me se wo de oneme entontia na ompe kana herbal mixture bi nonom unya kana herbal mixture ni bia malaria typhoid no ni nyina ebeko ama hoɔden aba we aye fresh man capsules when you feel no power to the men bema o erectile dysfunction bema o we bema no enye dumpe eyentin se obema esore a ewo se moja ene gina man ye den na tumi e dia ya adwuma obi wo ha ne be ma no esore ya ohu oba na nimu an hutumi e de esane no ohu oba na no na adwodwo kese minim se na ye ayamhihio se ye den yu unya fresh man capsules ni bi no mo a me se gina suani se aworo se aye chiren e be ye adwuma ma be man so aye be man na we emema ye nyini aye koye animu nyina no yare a eha ye pa eta ha mema pa eye prostate enlargement anajo oda obedwonso saa me say wetinya dadodo kra no eye 2 hours pe anajo ni nyina obesore 5 minutes bia na okwakodwonso 5 minutes bia na okwa akodwonso unya fresh man capsules sa prostate enlargement na emema eha ye titiriu ye papa no mo a omanyini no ni nyina ebekọ me say numbers no ene wo screen so no drugstore herbal shop bia be wura mu bia no o se open sasem enupa ni bia to numbers no 0243 55 93 19 and I say 0245 33 7567 fresh man capsules ni bi enonom na ahoden emra bema ho bema de nya kon homa ne nkwa na eyadwuma bema de se utimi ahemachi utimi siw yire so ya wo yire ho adwuma na ofra wo dadi enye dada we ya na ya fresh lady capsules oba sa watade eye gold efiri so ame ha kwa kosi angoka junction na sa himfie ho no enhyeda enye kama o me say eniama ebeye basa enye sa o therefore nankasa ukuru de be cha de a house girl oba per fresh lady capsules anonom
Una fresh lady capsules and no more. A bama what shit. Bama why you come out, where in Sufibia and you go back near the adeno. Nini na ebeko fiam ebeko. Near the menses and time will be one the menses 3 months, 4 months, the menses no MI. Una fresh lady capsules and no more. O menses no ebeba. Oba be se panty line e bia na show bag him de bia na wa say tro hwampo kire kwa e be ye unya fresh lady capsules and no more bia e be kama ye ho we na ye fresh cold capsules me say so we see eye we ja severe waist pain pa dia o de enemento ntia per fresh cold capsules and a fresh herbal mixture ni bi enonom unya fresh cold capsules na unya fresh herbal mixture e de ka ho a me say utisi yare no nyina ebeko ni ama sisi yare adoso organa ha no e kire se na gen ya bibire mu ha no adumaden ene ye edididie eti market day kotoku ade obi kwa chi odwom enyasem ketua utisi nyina be ye wo ya unya fresh cold capsules eno no mo a we se utisi yare no nyina abeko ni owo constipation ni ye matim didi anopa wi anwumre na nsane ne onye onko ba bi so unya fresh cold capsules are nyina ebeko. It's also good for general body pains. Per fresh cold capsules ni bi anonom na ahodemra. Sase mondro no ewo ho no capsules no nyina ene herbal mixture no enenam. Egise unya fresh herbal mixture no unya fresh man capsules. Unya fresh cold capsules are na unya fresh herbal mixture. Unya fresh lady capsules are na unya kana no wanya fresh herbal mixture ni bianom kana herbal mixture ne de me say ya wo malaria do tatahwe oba per fresh lady say oba gin we ya bone mra ne FN say yopo fresh do ma hwa ye yopo kama me say ba bibia wo Ghana fa hana ba bia no kokwa o so pe sasam enupa ne biato ya fresh herbal mixture kana herbal mixture fresh man capsules fresh cold capsules and a fresh lady capsules. Kai set numbers no 0243 55 93 19 0243 55 93 19 and I said 0245 33 7567. Ishaons mami. O sex bossu. Or say Samsung Galaxy where the Jinemu pa o sex no. Any ucha picture any dawo. Come 1499. Natural say and one is a 15 million. Bomodian so be Jody. Bora Samsung baby na Jody. A boy by and medical research center. What do many young cohort? No why you see ye near Puma no. We are Juma Kakrebia no abremo jabroso. E pacho preka se powder. A war abumu mi pacho entishu bad time papa time. Yenina yenom nebo boy pa. Mi pacho 0249761508. Dawood. Doctor me penasem say. I just so krapa. Pacho yanko ho. Enfa Jimmy nko ho. Edwaman nko ho. Yadie bia diabetes pressure stroke ayemu problem ma waye mre weapon waposo wose wonu 360 no 0241 244 me pacho Joachim Roofing Company Limited yeah IBR Self-Lock MSL Standard Sheet Eurotar any Lawson any one prempren wa dear me pacho obeba be free estimate pre-color coated AX150 self-cleansing properties, no leakages, no rusting, supreme concrete product Lawson traffic pacho joy kem yenimni fitete ahenso brigade techimai Kumasi Sokoba and Paba me any police station dia mhye 0 Yesaye woodworks and so any trestles. Me pacho 0540125816. Faith. In one kitua, Mama Faith, any Papa Faith. The social moon. Oh, a hinima kokobin. Nasido musi ye juman when in efra. Oposa weni. I am Kuro, Tishiwa, Esiamroso. What's what you droke it to a bee? Yadiana Johnny.
and crying so to Manteku Junction 0244583859. Me pacho Charles Prestige Ghana and the 2 pure mineral water. What for Jatum? Yes, you are Jatum. Oh, yeah, to be the Kotopun, Ujawa dear. If you are here, 0538141360 Sompa Achadi. Said the Nani Canon or say, no whom Broni Mobo. Radi say. What beju dabonim when you shall what time for penance a jumadriana back some 41 or saying shrine your dream of brunim a radibajin dabonim now one you won't shall what time for more penance it's baby then when I meant tentam sentoma tomatoes nini nada me pacho sikanswa 0598 559 802 and 0241 272 990. Blessed Foster and Atara1. Na me pacho hini sons and daughters. Mosemo de modi beba enche. Unyamishra mwanano hini sons and daughters yebe Samara ma sending 1,000 cedis. Nyamishra mwana sompache de me shomonim. Na modbe bana hini fan club fonso we ye mea hini ni me pentoma 100. Eti mumre mintoma mako 100. Me dibi eko me maame asole achimwoda Church of Pentecost Penel me de ko mekunafo ho. Na me dibi so akọ Trinity Presby ekunafo ho. Enti adofo mumre mintoma 100. Me pe mako wo ha. Siremu anyado. Mfamra na sika no me de bepam ne de. Me am de be yihye me fripum. Na me de ahihye ntoma num. Na me de akomom 1st January Techima me children's party. E wo Techima community center. Ye ne nkola no. E bejita na 26 December de munim. E ye me project a journey to Gato. 26 December be mu sada zo me din wo Gato. Me ne awifo ne tramofo ye di ade wo Gato. 26 December ye ba downtown anka josuo down ho. Mo ma me be fie. Ye be dia seso. E wo ho. Enti mu hwe me ni. Pa 26 December be me didn't get to me wom janya sam get to e be kwa so downtown and ka jo so down e be ba get to e ti pa cho momre me to adofo am do me momre me to 100 bi amre me bi na me fa bi nkwa chim da fa bi nko Trinity Presby ai so mpache de ndem mo fa sika ene mu eni tosi antoma kraka ho ufamra na me de get so mpache de ase we different treaty for dummy. I'm so much to 100. It be called Techima a Pentecost, a Presby, and a Mami, Mammy, a solid Pentecost, a Chimoda. Okay, I was looking for what's her papa. Pa, a great case, when they whether a year as Symbias and Anna because a branch and Uchan, we year as Symbia, you know. Many Emma who was there, who said, maybe IVJ or Shadia. I mean, I'm no on ya say Mumu di machani friending. Ono chere first say that camp for na e ma e be sin na yare no en say dan dan ho adi bio. Isabi je so dan di sini. Training. Enti me say ya me say omo ay na bo friend to na bo friend no ho beto no. E be say no friend ma me na friend papa no. Oh, ma me na se ma wo ka no. I don't want to get myself involved because I'm perceiving more assurance. You be the assembly on the year but 2 years. Number one of funny view, no more money budget. Amen. And your war, a German, therefore, pa, and you need now a war to our Mr. Champion Montana talk show back home, friend of my wife, a Brenetia. As I'm sure Nitia one is any we see a canon. If you say Emuna Ram Kakra, if you say Mammy, the interest a decline, so when you ever manage Tino and Granny Friend in China, someone in the price of the current call tunes on your be a money high man. Sadrin in Tin on Pesodia Quanabeco. Never what they will be soon a yebi. Aquadano, Sabio, Mammy, Papa, that's why. What the other one I didn't bring no dear, and so in Fina Kumemu. And until you make can say, Mr. Champion, so what do you na Yanana? Oh, a chance. Hello, Nana. Monsieur Baba was your friend. Move forward, Nacosia forward.
What in some big goose one and I make me ni. No matter. So the ne how be bow. Ada would and I will boano. Namwani mu ye think I only better. Sabi, uni wa baby hour. Tika pesa uni ni 2 anamo. Emene said you ba ne be matene bia mu frase a mutena ya. Afa wase empratwe na amaso awale amaso. Fon wan wo fon. Wakọ baby a nipa ne se wo na waye ne saa. Na me se na wada woroma. Ni se me bo anaso abebusa se. Dia baba wa ikeka no kure na bia ono so na ni tiribo mu kakra. No. That's it. No, man, and I can think I can do much of why. You. Man, Albana Wakano. Obey your Bama around. Now, Oban, you should not be musician on the Bama that you are. I'm not Bama that Nini, I could see it. And now also, on the Bama to Bama security, could do better. Me pacho be mani nua sa be se ababa wa ipe yo I be sa ma to be sa no na aso mpe pacho je ni tani sikedi ayo I say na to say do no one be mani ya de bi I be so ya be fed back so wale wa do je duru enti o de girl ko je duru awo onu ni aho ni kru ni aho ni girl not one ko je duru na girl no be mani no so ko for be ma for en say bi sa no Mami, asem na ye kan nyina oboa no de ndie anyini. Na mane se, woku na nana nya botre no boy na na ne no no. Ni nua so be se ope no kure. Ai. Enya no kure. Mami, no kure na beje wo kwa wo. Me pa chan. Ye show we ya hunu bi pai. Me pa chan. Ko mani awurama. Ewi ase na poma to ai sa treto. Eti ha no, se won ka no kura. Wo de wasem be ko. Ye de ye boa wo. Ba me hunu kure wo. Na na se Bema ne se open nya sa open ba na wo gini sikadi be pa anya no kure yo nana ka se na me so se nya no kura ni ne be bi aso ne bema ne no ko so bema foforo na bema foforo ko fa na ya kwa twin ti oba we no oba bema foforo ko fa no mo oye ne hu otro na se bi se o ma me enwin otro na se e de hanki ti pai mo ye du ti oba yo otro se no le bo me yale o de obi de ba me nchen nti wa de ba no ma me ge be kam ko na me ma me san yale ama ya no ko me ka kekle di afre ge no to kan ani ni be bi okre sa na ba no ho no san ko e se ni ni ase o mra no me ya ma na se no wa ko no ma me de san sa se ni kan go kan na me ni mo hwe utu kwa no ko e wa ni ge no ba no asenya fom nti yale no de ba ne ho no me yale na tamba ma fom bi o no ba ne ho nana me pacha wo yale e de yale ya wa no na asu wo to ko ye dru nti bo so de saka am wa dru no na ba no on du ku fa ku di dru do pa so bo ma ana ge we ni sa kwa kim pro be ma fufuru ma wo konto kwa me ma de no konto kwa no to ba ko no ana de bread o se den choge ya and no win na hanky people. So yes, we say for my some make jadi good ya betin na. Na me pacho we no. Won we den na hu again na bebo wa mane ana. Man se we dey so ne panti esi. Na be charge no kan no kore. Wo busa no kan no kore. Me pacho awura oso busa no kan no kore. Asema o kan nyina no kro no na de yale na ma me. E de yale. Titi no otete me no. Na me pacho na otete no. Mame enti me bo enti ya no be ba no wa. Hello. Me also. Yo, mami, gura me de tito, bi sase na one ton kran o san koi. Dia me pesa bi wuni na. What it in wana? Yo, na. Titi what it in no dia wo. Bi kura na odi hihye mu. E poisonous. O senti ana man ko ba bio. Enti oba kura no be ka chanse. Wo wa se de mo ka san so dodo. Enti mi wa na se o san na ma me san de ko ba di fufuru bio. Me to me no mo hwe. Nana, o se wa ba wo no di ni konsuo mu ko dwale na eno kore. O ko ya den. Wo so di ni konsuo mu ko dwale na anaju. O ko dan bia na na so ko dwale bi sha ni ye ma no. Mu konsuo mu dan bia no na so ko dwale. Na ese wo no mu ko dan ni dua. Sha
It is a say, no, I ain't ton. What our my bed and what ton. My mammy, I never the girl in my clan and my son. And you all say, no, the ocean is out of what's it? Young function is that. Yep, I said, ocean was how you don't show. It's any day. Nana. Hello. Hey, mamma. And your son could be the mamma, the no baby. I'm the credit in motion, so baby. Don't you come again from the cousin and mamma, the no baby, I mean the motion. Nana, the patch of what I say, some what you buy. Yabem, Yapasi didn't show, sir. Now, Osania, dear my, what I will have it to me a wise aquans. Mom, Mr. Ken, and Catalan, what kind Yabotre, Nanajan Sura, Yapasi, Russian and answer. No, sire, do a man who quine. A patch on. Nana saw a man who quine you. I'm Mamma Cousin, Mr. Osna, and no for her, and open and tell Mammy. Yes, it is all person and that is how we are dear. Nana, Ebian, Nana, Yama Wabusuminsia. What now? Why? Near Abusuminsia Nechi. Sahutobeba. Why? Hello? Mammy, the son of Cam, Mancasanga problem. Nana, say, Yabem. Yapese, Yadini Sounds, Abusuminsia. One cobe be a beam. Nayan Shas, I won't talk about Mammy woman of green out on the channel. A good that woman of green on yet and said, do that. Nana, Japam, all to me Casawane, and comment na. One yet answer him will be at the Babuano. Yadane sounds, no washan, Obajatum, and I won't need to. We are singing it you. Nana, Obajatum. I'm not on my plan, and that's because what's in my mouth? One cobe BIPM, Yadene Shawansa, Yaya dance for Yasha Abusuminsia, nearest Ahutobeba. Would you too? Madam, I did to make a massive back. I did hello, Mamma. Yet you. Hello. Yet you. Miss Chan said. I'm more person than I'm sworn. I say, I be hunted, can't get it. I want the question for Mamma. All the name I mean to one among the Salus was to Anna. Now, what about that one? I'm one eye of Munipa. One word to me, I don't know, I time. I don't know, I never time. Me, you never know my choice. I'm one of my local with the panel. Mr. Champoto, Emperor no crash one is worry. Yana me can say, senior Aquacuiano, apa abemono, say Bibia to Ebecha. Now, girl, dear Sabi, or no interest, no edicine. And now Aquano Sonos walk asa. Na wo twene ni esese wakasa na wo twene ni hye ababa nanim se wo bi na woni mu so a enso pa ba muhem se bibia be boko IBJ bomode na friend nana no ye wo show isu ya friend nana no na ne nkasa na mo conclude ye wi a wo de ho ansa na me asa ne jama me ne kwa me na ko you want Paulina tell brand de na di o be nya boyi my lady me da say said ye wo kan no kwa semuni akwara ne ma me ti ase wo mu na ekuma age aboso se chenchena me na yesa me yeda yi me hwe no ase me wati bi da sabe mpredua obla na wukunu no ye wade bi wo ho no mo anipa ni se yeda yi ye so fine ye de na to open asem na so de ekoso yi de ja na me ma batan adwuma na me kra mi buza se enka ma me batan a wote a wade ase a oni ni kunu nete obeja ne baba ya be mfie numu dia ama wo saa yi nani ade be chini apo akolara ho ama papa na ne ho papa ye kan wo so se da chenchena me na yesa me san na yade ye e de nya ne kwan so a na emom ye de nyame ase se difo pa be mo se enya den a wofra ne ho be de be to na emom mesre maame ne so ne ho to na wo fa ne koma ne maame ne fa so ndwemra me da ase yo papa na ba ye mira me pa cho office Sompa Nkomo simedu so mami ya mama ha amaje osu na sese adansi die pa me platform ame ni mei wo so offices one adansi die said the audio se guso no em se ye be yire ye ho na ya bobobi ne abatan de ye kanisa obaba wachima de ohia sa offices bi na ebeboa no ye ni Nkomo simedu
And so my platform no so no. Me nisu bi de. Nanso nanse me so me o ha menya audios afoforo eye de ba. Omudi adanse pa. Nti ye be peda ba ko na de abo audios no de a chere etiefo. Ye ma etiefo ha. Ene ye be si hormones no so dua. Nia office ni ye no aye hormonal balancing no. Ye hu say edimpunto kese pa e brema no. No correct. Na so for me, when you say hormones no, edi akotene pa wo emma setena mu. Efia wo ye ho ebepie no, hormones no di ho djuma. No correct. Afei yen sugar, yen blood sugar. Ebe ye kama eno hormones no di ho djuma. Yen nyina ye benyini yie kama no so efi hormones. Say your blood pressure be kosuru, say be for hormones krona ya wo ene enam nkita hodie ni nyina hormones na di ho djuma. Afi ye mood no obi ho ye djuma kakra bi o so wa bre ni nyina hormones no regulate sa na yoma ni nyina. Afi si yakaso obi wo hormonal imbalance. So many pesi si nioma horo ebe ma obi hu sampa me hormonal imbalance no sudia. Ti say mood swing. Ane de aka ho asama kan obi wo ho a kakra na ne buafu ono ankasa onte ne ho ase eye mood swing no mpempi no say ema no ebu onsa na ya wo hu mood swing no so ma me afei na ye ka fie be fie nipadua ni mu no yende yenim constipation yenim diarrhea it is a hormones no enya balance da utumi nya constipation kosa ukoja wana ya obechima ayemba ose ayemutim afei obi ho a na ne yem etu ne yem hwie eno so hormones no se balance yi a etumi de eno so ba afei de nyina yenim no aye irregular menstrual cycle no se ubu nsa emma yie ana emma kra afei yenim awo nso so mami obi ho a obu ne nsa na ya se ye ne ya afei na chi na ye ne ya eye bra obu ne nsa nko ana eba eye hormonal imbalance no eno ne de sa de ne ba afei nso atenkan wo form hormonal imbalance no de ba obi ho a ontumi na anajo enya anajo mpo awia o breben o ontumi na hormonal imbalance no timi de ba afei nso obi ho a ne mutumi yedu prekope obusa ne se edrobe no wano onu medrobi a onni medua no kra odi no otumi ye kese prekope hormonal imbalance no obi nso so etumi te kra den na ya o yare o se minyare o minim de ya me hormonal imbalance no to me eyesa hormonal imbalance to me ma obi no mpemu eyemre obi no mpemu yemre pa afei enwi bi etimi fufu ewo nanim ne honam ba bi enwi no ase kire afei so ema rashes egu obi skin ho yewo nia aya afoforo typhoid no pimples no ana acne no hormonal imbalance so edeba enti ene ye si office studio ede ama yenuanom ma so wo hawa ya boboso nyina so onum office star e balance hormones no kama so hormones ne balance a niama ya boboso nyina no efi ho yare ahoro bi wo ho mpo a se hormones ne ya balance da etumi boa e fight yare na wo fight no enti o kokun etuo ne ye de ama wo no enya papa ukokun hwan enti se unya tuo no papa na ukokun ho enti e bia o kun yare bi o pray na so hormones ne kra anya balanced e be na hotumi akun yare no enti ye campaign na ye no ye balance hormones no e ma no ye balance obia hormones se o balance hormones a eboa e ma unkosu ato no e ba yie se ubu nsa moja no ba kama obi o ha ubu ne nsa dakro nanu na atwa obi o ha se omu ne nsa kra obi o ha mfie mienu omu ne nsa obi o ha obu ne nsa bosumi wei na bosumi ba mienu abetwa ntamu hormonal imbalance no obi o ha o prayer wo wa prayer so hormones ne nya balance da ebe ne na otumi anya wo no
nti ye share ye nuanom man kran of sister duro no afoforo di ho adanse nti won so be kan dance die no ho tobi nanom enye duro eye supplement obi abetumi anom bi obatan obabu ne nsa obu ne nsa foforo den nti na wo man of sister ni bi nom o twanya man de complain abrewa ansa na man of sister supplement ni bi nom maami a wo fie nso to of sister ni bi fa bi si table so de bi anom baako enye bibi a wo benom se anopa wie nwumre da bi nom baako pe de bia selevi okura kwa no pa na anom ya de bia no sanity 24 hourly into no mo anu aka 24 hours de bia ba no baako pe Medpoint Pharmacy sai wo anti-malaria a friend of Medma ya Medma tablet no ebo adwuma kama mampanyimfo ana ne suspension nso eye mamofra nti so call pharmacy bia mu a obenya Medma tablet ene Medma suspension no ebiato afa yes e ba ya ma no so no ye kaimo ye telephone numbers no 0596 607 858 0596 607 858 and 0500 210 133 0500 210 133 so mami minua babi wa ha na ono de eduro no ne fa wa fa ya menstrual cramps no utama haso wi no kre odisima ba ko ana ani wadu asabi be kan menstrual cramps no ne aya ama no ho asem oba pa yeti inti no kre pa emanyina ye how obi ani hono mo bitima ka say ni abobɔ so emu ba ko kre ni na brabo mimi say menstrual cramps na ha me pa ebu okra me ba bebu mi sansa na wotwe mienu no timu se mayase ya me ya pa na so me fia se me fa of sister no se sa obi also obi bua na ofe obi na ne yemu hwie eniema ba bebe no basa obi akasa ho a so ntumi kra nya no nye se oni obi wa se mu bi bo wa ya se ho kyerese sa inti ye nyina ye betimi afa oba bia wabu ni nsa bia me dia aboa me emu yo frem wonomo a Martin card ya ila 1945 and the abba ememua emise doko frem inti ni want me no e obi a wanyinsen ana se oma akola nufo enya sa ya kanyina ye betimi anom office amana ye so for me a number ni biem 0596 607 858 number ya san your WhatsApp inti say bia be frɛ na aye busy line na ye busy afoforo be break because amamfo be break frɛ obetimi ya WhatsApp ye 0596 607 858 ana 0500 210 133 office so mama say say kan no schools no any nursing training schools ne sorry no ya be call rounds no credit ya any o ma be kasa institution organization bi so na ma no mo pese any o be kasa akonya na busuafo mo mi enso mo ntem maami bia wo ba be call SHS o kona auto provisions no a 12 systems so to ne niamem na mo ne ho ban obepie suku mu a obeba no no ayo ba a wabɔ na jepade na wodie nyina ho ban a ɛho ni asɛm sanse eniema ha maayoa awie ebri na no yie ni nyina ne offices yaka de ya kyerɛ oni paba mo bo amo ano na mo pese ye beye screening na mo betumi assist of maame so maame agya to mu nti obedi animu ama ya ba abeye screening na mamo kama so maame yada se abusiafo a bishop 75 Astam Roma de chema keteche busiafo he de gugu me fidi egu ni sa de se na so and one Fabian to come my lady owo ni ma papa bebre bubo haide me sa fa dem tu yes addressing wada Roma and wa chechem kakrakra me se yenko a bishop fofofo en kwasem se e ye dawunsa de dawun usisi ne yenko 58521 adi for brem na emi phone lady somebody me kware se wadawro maka me pese ka bekasa because ma o kan ye no me no mu asemo ano no ohun e wo me se wo bra na eboawo but wo so dwedwini akoda ne ho dwini akoda no na wo nwina akoda no ho se wo dere kwa no ho beto ne nso wo dai ka ne wo babi wo ma babi atana etu wo hu to wo kuma akoda no ti ma lady die me se me kan se wo no enya na adwiye no fa akoda ne ko ne nkora ne ho
because any me pressure ko dano akra we hu nanim otum say yes sabio aponche bi anim me ne kwase na meka no nanim nye etu on fa ne nko mama ne nyese titi ne ba mi tu ho na mo wo de ntade brew e de na asie fa ne koma ne maame na no betor maladi we kwa de wadawruma kame kasa na nso o se e kan bi ti wadawruma de ma no asi ye da se e kwa o ma ne so 0551931931 0548931931 esem ye nu e ba yesu nei de o tie ye ne de on so pese o de kan o betimi aba o ma ne so 0548931931 0551931931 number 1. Hello. Mami, already papa bi. Original yeko. Contractor masu. Anu mu bi from Malaka. Ela de ya ene to ma be chapa. Do bosu. Ebe ka de fo. E mo la chef fo o bu tanana. Ikujana. Mami he metro za de no gbe tinia. O fe papa na me. E se mo to papa si na no. Se bi pe fo mo ni ma. O za di ma me pe se nsa. Ape no ko body body. O se ba ko ma bi sa ro sa sa si no. O si se bi o na da me yi free bi na ba ka se ni ma sa ji bi. We are okay. A de ko se ga bu su ni sia. E ti anye ya. Ya ri ro se bi. E ko ko asa ko fa ni ke ni sire. Ya papa ba dia. Ma shi ya ko e se ni no ya je ni. E ba ni se pa sa. Na ni ga papa. O sa e ko bi ko ni ko o se ko no bi di bi. Pa mai. Na o mehwe mai. Na ye hwe so behwe na mai ne. Hello. Eko. 1. Hello. Hello. Afternoon. Afternoon. What's the diabo call there? Radiado. Afternoon. Yes, na why person mami case so. You hear what some hello. Hello. 1. Hello. 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 Before Pachotra, for our transit. Pai Casey, Utie, Mammy Betanasi. That's what you such money. Chimawisa. The twin answer, Cadi or Nimuni or Tem. Two bende, Davodoma. Nanka yenya papa no na wonu he yeso kwa no akwa ya lesa de nhwe ni sao so be die chede ni obechi wi ase nyina sister we dem mambrem kakra brem mesre lady ni say ojuso gu fa ko atwa ehuru on the order omre no ho ase e mame na no beto no o fe papa na enya dia obepese obema ho ato de obeye no waye awie wadwiri na wi it is the more no kra won na etwe no enya de obagya to kra so obebi ama no enya adwu emfa na ewo ho enya disua de emma enne modern emma na aba no eme de pass side we asi ye wo mrante ni bi ni mama wani bi kra omo ten sore dem mo ene ye tifie 24/7 susu mo de nam no ebi kra de ehye omo nkasa mo paase the more no mo de emma different na no the more no musika eba one shot we be store be not team boutique not team jewelry shop be not team what do you say any money sika never is they say ye bend dey si wani mu de be say menya no homre no ma ye no ho adwuma da bay o kwaba ene ya me start ne me dia me pon am ko fia bi je mu bejira na chi me sha se se me bebe chiro chira na ma ka chi me di kan pam honhom no team no na nipadua no e free na me san no na apeda na osoro abrantie teacher ni na otwa obesu isu nyame fa so no yes person oba since then ade ne mai ti nyame ayibi ti ese de ne ka abije da be no so beba o say abije na so kokko hwede hwu onyina fa akokora nkwa homa so hello oba pa entie hello
Abraham Pako you na wunu fa na. There be ubegina call no no eniam atete ajeje mu. To be honest, school fees no me boaye na anodene. Hello? Hello? Pacho yentie. Hello? Hello? Na line no na nya na asade. Hello? Hello? Pacho udi? Hello? This is a check. It's a about. You miss a try yentie. But I show. What's up? I'm going Miss Mary said, and I'm not, and make my hospital. This is a penny, every money black dialogue. Every day, 3 months, you need to be on it. And you are telling you, I need you. I am you, and I am a young girl who wants to say, this is 7 minutes, family, you're a poor that you are a better. Yes, you can know who anything, only to the na so nyina twetwa aye kuro mo pa so mo ni ti se obi me pa me na so mo si aho mo si mo de ti abu ni o si me se yo diani ni se ni e do so ni ni be dai edini o hello hello 2 hello Afternoon, by my NTU. Hello. Hello, NTU. Abijeba. Hello. Good afternoon. Afternoon. One for crying, come on, Papa. So no one fanning cool. And Ibrahim did man BD. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Daddy Uncle. Afternoon. Radinado. My son is the man and no after that number. Or the buy. I am about to one so. Pacho Yapon. Hello. Hello. Pacho Udin. Gotcha. Maybe the army man can see somewhere. I mean, I ain't you. Oh, me pacho mo program no me assembly enwunya me pa ba me nim se me ro echi me nim se na me ti enwu me bi amowo ano de agera wo ba wo ye okuma se so ame ai me pacho de me pe na ma ba ho gina so ne yampeke o number no de bi yampeke number so yemfere Abraham pani abiji number se amapeke de senka buku mi ensa yema. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho NTU. Hello. Ebushadi si Sompa Nkomo. Aha, ene brebe me kwan se edibisi. Ye sore so.